Milorad Dodik, čovek koji ne zna da li vodi Republiku Srpsku ili YouTube kanal. Političar koji bi, da ima TikTok, blokirao celu federaciju pre nego što bi stigao prvi komentar. Lik koji kad otvori konferenciju za štampu zvuči kao da radi unboxing. Samo umesto telefona otvara nove političke skandale. Dodik je jedini čovek koji može da izjavi 3 kontradiktorne stvari u istoj rečenici i da ga svi citiraju kao da je prorok. Njegove izjave su kao clickbait, naslov šokantno, a sadržaj ista priča od 95. On ne menja mišljenje, on ga ažurira. Da mu date Instagram, dnevno bi objavljivao storije iz kabineta. Evo me s narodom, a iza njega 3 ministra i burek. Na kafi s Putinom. A u stvari filter iz Face-upa. Njegov PR tim verovatno ima najteži posao na Balkanu, jer kako da objasniš narod da nije ozbiljno mislio kad je ozbiljno zvučao? Dodik ne daje izjave. On snima epizode. Svaka preskonferencija izgleda kao live stream iz paralelnog svemira. U jednoj minuti brani narod, u sledećoj peva Romaniju, a u trećoj priča o planu za gasovod i kaže: pa mi to radimo već decenijama. Tačno, ali još nije stigao do druge cevi. On je političar koji se ponaša kao da ima YouTube monetizaciju. Što više skandala, to veći reach. Da mu ukineš kamere, mislio bi da je državna kriza. Ima taj svoj prepoznatljiv stil, spoj političke pretnje i kafanske šale. Jedan trenutak priča o sankcijama, sledeći priča vic o Bosni. Čovek koji kad se nasmije, ne znaš da li je to znak mira ili upozorenje. Kažu da je iskren, jer uvek kaže ono što misli. Problem je što uvek misli naglas. On je jedini političar koji se raspravlja sam sa sobom u istoj izjavi. I na kraju proglasi da je pobedio. Dodik ne koristi društvene mreže, ali društvene mreže koriste njega. Njegove izjave su postale meme pre nego što ih izgovori. Internet čeka njegov intervju kao nova epizoda Game of Thrones. Nikad ne znaš koga će ovaj put da ukine. Ako bi imao TikTok, to bi bio najopasniji algoritam u regionu. Prvi video, kako da preživiš sankcije u 3 koraka. Drugi, recept za pitu i nezavisnost. Treći, Putin i ja, story time. I naravno, #samorepublika. Dodik je jedini čovek koji uspe da napravi sastanak s predsjednicima drugih država, a da to deluje kao live sponzorisana objava. Evo me sa mojim bratom iz Moskve, lajkujte za još geopolitičkih recepata. Njegov humor je posebna kategorija. Zna da ispriča vic o ratu, inflaciji i opoziciji i sve to u istoj rečenici. To je stand-up bez svesnosti da je stand-up, jer kad se publika smeje, on se naljuti. Kad se publika uozbilji, on se nasmeje. I uvek ima taj trenutak kad završi govor rečenicom: a sad idemo da pevamo. To je kao da Elon Musk posle konferencije kaže: ajmo malo kolo. Dodik je institucija. Čovek koji se pojavljuje na svakoj svečanosti, otvaranju i rođendanu škole. Ako se negde preseče vrpca, on je već tamo. Kao da ima radar za trake i makaze. Njegov govor uvek počinje patriotski, a završava lično. Od mi smo narod do ja sam sve to lično sredio. Ako nešto ne funkcioniše, to je zato što mu ne daju. Ako funkcioniše, no to je zato što je on lično rekao da može. To je sistem Dodikos. On ne daje izjave novinarima, on im drži predavanja. Kad mu postaviš pitanje, dobiješ monolog. A na kraju još on pita: jesi li sad shvatio? I ti kažeš: jesam, čisto iz samoodbrane. Kad je ljut, cela sala ćuti. Kad je nasmejan, cela sala se moli da ne postane ljut. To je politička fizika. Ali mora mu se priznati, čovek zna da bude zanimljiv. U vremenu kad su svi dosadni i generični, on je showman. Ne znaš da li gledaš političku emisiju ili trailer za novi film. Ovaj put Dodik se vraća, sankcije nisu prepreka. Njegova popularnost je kao budžet, raste, ali niko ne zna od čega. I svaki put kad neko pomisli da je pao, on se pojavi u studiju sa gitarom i kaže: nisam pao, samo sam snimao spot. Na kraju dana Milorad Dodik je spoj politike, muzike i interneta. Čovek koji bi voleo da vodi i narod i algoritam.
Možda jednog dana i napravi TikTok, ali iskreno, svi se pomalo plašimo da ne bi pritisnuo blok za SEO region.